because I learned a lot of topics, working in projects. Aiarle ikastetxea asko gustatzen zait, ze ikasten dut eta gustura nago nire lagunekin. The people when works, cooking, cleaning or repairing the school. Nire ustez, Aiarleko gauza gustokoena proiektuak dira. Ez interesgarriak eta divertigarriak direlako. I like this school because in my break time you can play football, basket, volley, and this year practice ping-pong and chess. Aiarlen ikastetxean oso gustora nago. Andereñoak oso jatorrak dira eta asko laguntzen digutelako.